Še enkrat lep pozdrav z Nove Gorice, iz športnega parka Nova Gorica. Pred nami bo kmalu začetek druge tekme 29. kroga prve lige Telemark. Dobro ste se že ogreli s studijskim delom, torej Goričani gostijo Mariborčane. Kot ste že slišali na lestvici, zdaj Mariborčani poravnani točkovno s Celjem, Goričani pa, ki imajo zares neverjetno slab niz. Tolič. Krasno Tolič, hitri Brnič je v kazenskem prostoru, Brnič proti Vipotniku in gol! 14. minuta, Vipotnik proti svojemu nekdanjemu klubu, lepe spomine ima na Gorico, kamor je bil posojen, no in zdaj je dosegel zadetek za vodstvo Maribora. Hitra akcija, predvsem pa odlična podaja Toliča v prostor, Krznar sicer ne kaže nekih posebnih znakov veselja. Milec je zdaj odkorakal stran, Brnič bo poslal žogo v kazenski prostor. Brnič, ostra podaja, tole ni bilo tako slabo, Mariborčani zahtevajo 11 metrovko. Tolič ali Dajčar. 26. minuta in na pravem mestu Dajčar. Na levi strani spet več prostora za Brniča. Dober sprejem Brniča, pred njim širok, Brnič v kazenskem prostoru, Brnič preigrava, Brnič do strela in žoga mimo gola. Nekaj težav za Božiča, ampak potem vseeno Mariborčani v napadu podaja proti Vipotniku. Vipotnik je v kazenskem prostoru, Vipotnik in gol! V kakšni formi je Žan Vipotnik, pa to je neverjetno. 59. minuta, cena je znova narasla, si misli Damir Krznar, ki je imel še kako prav, ko je med zimskim premorom zahteval, da mora Vipotnik ostati v Mariboru. Sijajno je zdaj zaključil. Najprej sicer slaba reakcija v obrambi Gorice, no Mariborčani imajo tisto, kar so si želeli, vodstvo z 2 goloma, oziroma ko smo še spremljali posnetek tistega zadnjega prekrška, Geriko pa za Brniča, tole je spet nevarno. Hitri Brnič, Brnič in hat-trick! Hat-trick za Žana Vipotnika, znova je udarila naveza Brnič Vipotnik, 63. minuta se je začela, 62. se je iztekala, mislim, da še v 62. minuti in Vipotnik potaplja svoj nekdanji klub. Spet je žoga dolgo potovala čez golovo črto, ampak odlična reakcija Žana Vipotnika, ki je ohranil formo, tudi nekaj težav z gležnjem, pa reprezentančni premor mu ni prišel do živega. Takole Geriko tokrat tisti, ki je Konja zahteva žogo. Ruca je v kazenskem prostoru, Krajnc do strela in na koncu kot za Gorico. Dobro, iz napada nazaj Sirk, njegov pritisk je obrodil sadove, Milec lahko podal v kazenski prostor, našel je Kronaveter, atraktivno, vendar mimo gola oziroma preko gola, ostaja 3-0. Najprej me zanima aktiven rezultat v polčasu 1-0. Kaj je danes nekako zmanjkalo Gorici, da bi bila v drugem polčasu še konkretnejša in lovila ta zaostanek? Che cosa ci ha fallito nel secondo tempo, perché il primo tempo eravamo solo una rete giù, no? Ma sai, il Maribor ima ekipe kvalitetne, fizične, tehnične, se poznamo. Mi drugi smo držali, veliko smo držali, potle siamo calati un po', smo calirali malo fizično. Potle na dugo čas tehnika pride ven, Maribor ga poznamo, ne? Tista non c'è un perché, la qualità ha avuto la meglio, insomma. Ni zakaj Maribor je bil tehnično boljši. Zdaj sledi tekma z Radomljami, nasprotnik, proti katerem na nek način počasi že tudi morate osvajati točke v boju za obstanek. Kaj bo potrebno spremeniti do tiste tekme?
Zdaj je treba raditi dobro, bisogna riprendere la fiducia dei nostri mezzi. Sotto questo punto di vista bisogna gli scontri diretti, soprattutto su quelle squadre che noi abbiamo la possibilità di vincere, bisogna sfruttare queste situazioni, giocarla un po' meglio rispetto a quella d'oggi. Noi finché abbiamo ottenuto oggi siamo stati in partita, poi le difficoltà le abbiamo avute perché loro avevano velocità, avevano tecnica diversa e ci hanno messo sicuramente in difficoltà. Pridobiti na samozavesti, takšne obračuni, nasprotniki, proti katerim lahko igramo, pač moramo tudi sami osvajati točke, ker tudi danes smo bili aktivni, dokler smo pač imeli en gol zaostanka, ampak pač potem Maribor je igral hitreje in svoje priložnosti izkoristil. Ja, v moji družbi najprej trener Maribora Damir Krznar, najprej čestitke za zmago. Malce sva se pogovarjali že s kapetanom Milcom. Verjetno nekako zmaga, kakršne ste si želeli. Mirna, s čisto mrežo, brez drame na koncu. Skratka, lepo mariborsko popoldne. Pa da, 3:0 ne sugerira nekakav napor i nekakvu borbu, ali moram reći da smo morali zavrijediti ovu pobjedu. Bilo je to puno trke, puno intenzivne trke, jednostavno zahtjevna utakmica iz tog aspekta za nas. Definitivno da nam je pomoglo ponovno rano vodstvo i kontrola nekakve utakmice. Mogli smo tu kroz 11-terac otići malo u sigurnije. Ok, mislim da smo u cijeloj utakmici možda nekakvih 10 minuta patili, sve drugo je bilo pod našom kontrolom i to nas sigurno veseli. Naravno, uz tu činjenicu da smo osvojili nova 3 boda. Velike čestitke cijeloj momčadi, kažem, trkački su odradili jako dobru utakmicu. Veliko se bomo spet verjetno pogovarjali o Žanu Vipotniku, ampak moramo kakšno besedo ali dve reči tudi o Ivanu Brniču. On je bil tisti, ki je nenazadnje dvakrat asistiral, povzročal res veliko težav Goričanom. Kako ste videli predstavo nogometaša, za katerega ste enkrat že dejali, da je Porsche v garaži? Danes je bil spet na igrišču. Pa je, Brnić jednostavno potvrđuje se iz utakmice u utakmicu i možda bi kroz naših 6, 7, 8 utakmica da idemo onako skenirati bio jedan od 2, 3 najbolja pojedinca u svih tih par utakmica, znači ima jedan svoj kontinuitet dobrih izvedbi. Nagrađuje ga onda i taj njegov trud i tu njegovu partiju i Vipotnik koji realizira te njegove prodore. To je jednostavno univerzalan recept protiv momčadi koji igraju sa 5 u liniji, proboj boka, teško je tu naći kroz sredinu prostora. Dobro je to danas funkcioniralo na našoj lijevoj strani i kažem, Brnić je bio taj inicijator svih tih akcija i naravno Vipotnik koji je i dalje raspoložen, koji te proboje potvrđuje. Vstop zmago v novo obdobje, ko si bodo tekme nekoliko pogosteje sledile, ko prihajajo prvenstveni in pokalni izzivi, verjetno najlepši možen vstop u ta del sezone. Pa da, izuzetno je bitno ovako dobar, ovako uvjerljiv start. Već se okrećemo polako, srijedi i utakmicu za pokal. Već je onda nakon toga i subota, znači bit će tu puno ritma. Neki su nam igrači malo i načeti. Danas smo Iličića isto tako poštedili zbog nekakvog predostrožnosti. Nadam se da ćemo uspjeti dobro i pametno posložiti kadar, da smo u svim utakmicama konkurentni i dobri. Luka, nekako se zdi, da je bil danes Maribor enostavno kvalitetnejši nasprotnik. Kje bi še vi nekako poiskali razloge za tale današnji poraz? Ja, seveda, vedeli smo, da je Maribor kakovostno moštvo. Pripravili smo se na njih, nismo izpolnjevali določenih nalog in posledica je bila taka. Kaj je mogoče Goričanom v tem trenutku še manjka, da bi bili tudi proti nasprotniku, kot je Maribor, bolj konkretni, predvsem v napadu? Sigurno najbolj, kar nam je potrebovalo danes, je bila ta samozavest, da smo mirni na žogi in da znamo zaključiti priložnosti, ki jih imamo. Zanesljiva zmaga, verjetno zmaga, kakršne ste si želeli, čista mreža in pa tudi, rekla bova, kar miren konec tekme. Ja, normalno. V prvi vrsti, tako ste že omenili, smo si želeli najprej ohraniti mrežno nedotaknjeno, ker na vseh tekmah, večinoma, ki smo jih dobili, smo zadaj res obdržali 0. Danes prvi fokus je bil na obrambi. To nam je uspelo, mislim, da oni si niso pripravili nekih zrelejših priložnosti. Mi pa smo izkoristili te 3, lahko bi še kakšno več, ampak vseeno, mislim, da zaslužena zmaga in lepa zmaga. No.
čvrsta obramba vedno znova nekako tista, ki pripelje do zmage, pa koliko lažje je nekako tudi v obrambi igrati, ko veste, da imate trenutno v ekipi res noro vročega Žana Vipotnika. Pa super, jaz upam, da bo Vipi tako nadaljeval do konca sezone. Vidi se mu res, da je v izvrstni formi, vidi se mu, da je pravi golgeter, vedno tam, kjer mora biti, izkoristi skoraj da res vsako priložnost in čestitke še enkrat tudi za njegove predstave v reprezentanci. Ampak se pravim, danes je bilo res 11 plus tistih 4-5 menjav, ki so prišle noter. Pravih bojevnikov na igrišču in vsi smo delali za to, da gola ne dobimo. Vemo pa, da v napadu si bomo zmeraj pripravili dovolj priložnosti, da tekmo zmagamo.